Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, nibwo bana natwe mu biganiro tubakorera bya buri munsi biba bigaruka ku maguru agiye atandukanye ariko vugwa cyane muri sosiyete. Hari umukobwa uvuga ko yaryamanye n'abagabo barenga 20 mu gihe cy'icyumweru kimwe shampiyona y'isi y'amagare yamaze ibera mu Rwanda. Uwamahoro Tidjara, umukobwa w'imyaka 27 y'amavuko utuye mu karere ka Kicukiro, wemeza ko atunzwe no kwigurisha, ashaka uko abaho kugira ngo we n'umwana we babashe kuba bagira ubuzima bwiza. Uyu mukobwa utuye mu murenge wa Gikondo mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, kimwe n'abandi bantu benshi batandukanye bakora ibijyanye n'ubucuruzi n'abagore batunzwe no kwigurisha, bungukiye muri shampiyona y'isi y'amagare imaze icyumweru cyose ibera mu mujyi wa Kigali. Nubwo uburaya budakwiye ndetse butemewe mu gihugu cy'u Rwanda, uyu mugore we yemeza ko mu myaka 6 amaze abukora mu gihe cy'icyumweru cyabayemo shampiyona y'isi y'amagare ubwo yaberaga mu mujyi wa Kigali mu mwaka 2025, aricyo cya mbere yaryamanyemo n'abagabo benshi, kuko muri iki gihe cy'icyumweru yaryamanyemo n'abagabo bagera kuri 20. Uyu mugore mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Ukwezi Times dukesha inkuru yagize ati: "N'ababeshye n'ubu umugongo uracyari ku munsi nibura naryamanaga n'abagabo 3. Ndabyibuka ko kuwa gatanu naryamanye n'abagabo 4 ariko uwa nyuma yaranyishe." Uyu mugore akomeza avuga ko mu minsi ya shampiyona y'isi y'amagare yaboneyemo amafaranga menshi atandukanye nayo yajyaga akorera, ndetse ko akeka ko agiye guhita acika kuri izi ngeso zo gukora umwuga wo kwigurisha, cyane ko utemewe mu Rwanda, ndetse ko uyu mwuga utuma afatwa nk'igicibwa muri sosiyete. Yongeye ko mu cyumweru kimwe gusa shampiyona y'isi y'amagare yamaze ibera i Kigali yakuyemo amafaranga 342 mu mafaranga y'u Rwanda, mu gihe mu yindi minsi ukwezi kwashiraga nta n'amafaranga 30 yizigamiye. Yasoje avuga ko mu byatumye abona abagabo benshi byatewe n'uko utubyiniro n'utubari byakoreraga mu masaha yose mu mujyi wa Kigali. N'aya makuru nayo muzaniye, reka mubwire ngo kora subscribe uri mbarwa mugeze kuri Initalk Rwanda, kandi ntiwagirwe gusharinga ibiganiro byacu. Kamubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.